Seperti bapak tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, blekuk, tak gitu. Aduh. Hai guys, tadi kan si kakak tuh bisul sama borok. Nah aku tuh tadi teh heureuy kan mau ke pinggulnya. Soalnya dikasih getih aku tuh takut. Nah terus aku tepak pakai simbut. Ternyata kena bujurnya si Aji. Terus sakit, nangis dia temen-temen. Gitu, lo lucuin kalau ada yang bisul temen-temen gitu. Dorok-dok kulupuk kulit melina ka Singaparna ngajedog teboga duit keluar sieun corona. Aduh alayeung bapa madu. Tegablek gudagade teka tebus. Tah iya guys, tanaman obat kuat agar memperkuat kejantanan pria teh guys. Ngaranna putri malu lamun bahasa Belanda nama cucuk riut. Ekstrak cucuk riut guys. Carana digodog di alat caina terus diuyup. Insya Allah keperjakaan pria bisa kuat guys. Ngan aya hiji syaratna nya ulah katoel sabab lamun katoel kieu tah. Tuh merungkut. Mau aja di kuatna guys. Sok selamat mencoba.